Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam e yetti Allah neminirɗo e l'islam, neminirɗo e moƴƴereji tawata e wawa andugol ko ɗi jelu. Awa musidɓe julɓe tedduɓe ko karamokoɓe wonno on yetade fi muɗum kon awa hewti ko honde tuma ko jango. Ko honɗum woni jango? Ko jango wi'ete nyalande arafa. Ene ko honɗum woni arafa? Ko nyalande ɓurde moƴƴude nden, nyalande ɓurde moƴƴude nden e nyalɗi hitanden ɗin fou. Ko nyalɗe 365 360 jours ma 365 jours wodi e nder hitanden. E nder ɗen ɗon fou ko nde nyalande jango ɓuri moƴƴude e ɗen ɗon fou ko nde wi'ete nyalande arafa. Ko honde woni nyalande arafa? Ko nyalande nde Allah ɓurata rinɗingol ngol jiyaɓe makko ɓen e natugol yiite. Sifa nde nyalande ɗon ala nde wonde arde jango. Nyalande arafa ko nyalande nde Allah ɓurata jabinde du'a'u torareji ko jiyaɓe ɓen torimo kon. Ala nyalande nde Allah ɓurata jabinde du'a ɓuri nyalande arafa. Nyalande arafa ko nyalande nde tawata annabaɓe fou torike du'a goto e nden nyalande. Ko nden woni nyalande arafa, ko nden nyalande woni e arde jango. Du'a mo annabaɓe fou fotti tori e nyalande wotere ko o woni du'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Annabaɓe fou maɓɓe ɓe guluje 124 124,000 hakkunde annabaɓe e nelaɓe ɓe fou ɓe torino e nde nyalande ɗo o du'a ɗo. Enen kadi ko yen toromo. Nyalande arafa ko nyalande nde Allah subhanahu wa ta'ala kanko jaati makko kin o ɓattoto jiyaɓe makko ɓen ka aynde arafa. O ɓado en o lando jiyaɓe makko ɓen ko honɗum woni ko ɓe faala. O lando jiyaɓe makko ɓen ko honɗum woni ko ɓe huli. O inna ɓe ko huli ko yiite jahannama mi dandiɓe, ɓe ko ala ko aljanna mi okkiɓe. Mi seedini on onon malaikaɓe ɓen wondema ɓeɗo fop mi yaafike ɓe. Ko nden nyalande woni arde jango le 5 juin 2025. Nyalande arafa ko nyalande nde Allah subhanahu wa ta'ala mantorta en yeso malaikaɓe ɓen. O inna kono yo malaikaɓe, on nyamata, on yarata, on ɗanota ko on resata. Dareɓe jiyaɓe an ɗo fu no moɓodiri e aynde wotere hiɓe torade lan aljanna ɓe yi'arimo. Si ɓe yi'inomo ɓe ɗaɓɓayno mo ɓuri ko wonɗon mo ɗaɓɓude. Mi seedini on mi okkiɓe aljanna. Kono yo malaikaɓe, dareɓe jiyaɓe an ɗo fu no moɓodiri e aynde wotere hiɓe molade yomi danduɓe yiite, ɓe yi'ari yiite. Mi seedini on onon malaikaɓe fu mi dandiɓe yiite, mi yaafike ɓe. Nyalande arafa ko nde nyalande ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki. Kala horuɗo nyalande arafa Allah yafoto mo bakkatu ko waɗi e nder duuɓi ɗiɗi, hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Nden nyalande sifa mayre ala ka goɗɗo horata, sabu ko horuɗa kon tun Allah yafoma bakkatu duuɓi ɗiɗi. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ko jango. En torike Allah kanko jeyɗo jango yo tawnu en jango. So tawnari en jango, kanko jeyɗo jango on ronkuɗo en tawnude jango on. Yo Allah taw jon jango yaafike enen ɓe tawaka jango ɓen si tawi jango tawari en. Kono si jango tawi en wakkiloɗen hooren. Si jango tawi en wakkiloɗen hooren, fiyo Allah on yaafo en. Miɗo andi hiɗa andi pellet hiɗa mari bakkatu. Miɗo mari bakkatu hiɗa mari bakkatu. Miɗo waɗi bakkatu hiɗa waɗi bakkatu. Miɗo waɗi bakkatuji jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗimi andi e ko mi anda fimu, ɗimi tewi e mi falji. Allah non inni jango kala toriɗomo o huntante haaju ma on, kala mooliɗomo o dandaymo, kala toriɗomo yaafuye o yaafotomo. Kala ko toriɗa Allah o waɗante ɗum ɗon jango. Ko jango wiyete nyalande arafa. Allah men torikema an jeyɗo arafa, waɗɗo ɗi moƴƴereji ɗo foppo e nyalande arafa. Mi torikema tawnu men arafa. Musidɓe julɓe tedduɓe, toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum hikkoto ɗon. Go'o,
jon non jango arafa no hewtude ko honɗum hanuɗe waɗugol jango fi arafa. Go'o ko ya wondu e anniye taw ka jemma ɗo inchallah juula julde subaka nden julde jama ka juulirde wonande enen worɓe ɓen. Sonnajo on o juula e leer ka suudu makko. Si ɗum ɗon feƴƴi go'o ɗiɗi o wakkilo o jooɗo ka o salmini subaka on ɗon o janto inde Allah, o janga Qur'an, o juula e nelaɗo, o toro Allah, o insino, o tuuba, o rutto ha nange ngen fuɗa. Si nange ngen fuɗi o juula walluha darɗe ɗiɗi ko ɓuri e fanɗude kon. Ko ɗum ɗon woni pihun ɗiɗaɓum ko hanɗa wadde kon. Jango fi honɗum ko moƴƴereji hana waɗede jango. Ala gollal moƴƴal waɗetegal e ñalormare ka Allah ɓuri yiɗude, ka ɓuri e moƴƴude, ɓuri ne ñalande wonde arde jango. Yo Allah tawni en jango, min torikema an jon jango, tawnu men jango, sa tawari men ta tawnari men jango, yaafo men haray ko adi jango hewtude, sa tawnari men jango. Si ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum on tigi hani waɗugol taw ko hebbingol ittugol sadaka. Ittu sadaka jango musidɗo julɗo tedduɗo. Nyammin weelaɗo, yarnu ɗonɗaɗo, nyawdu nawnuɗo, ittan ande neɗɗo aanuɗo, ɗiggan nene e baaba, hiwro on taƴiɗoma, moƴƴo e on boniɗo e ma, okkor on ɗaluɗoma, jokku en ɗan miskinɓe ɓen, alyatimaɓe, waasuɓe ɓen, tampuɓe ɓen, kawtal musidal ngal, bolondan on musidɓe ma julɓe ɓen fop eto moƴƴoɗa e maɓɓe jango. Sa'i be sa'i kono tentini non kadi jango. Hebbin ittigol sadaka fiyo Allah okkere moƴƴere ko woni e jango nde ñalande arafa. A anda mi anda goto e meɗen anda ko andi wo ko jon jango si tawi o tawno yayi en kadi hitande arore. Si ɗum non feƴƴi ko ya hebbin du'a toragol. Alaka Allah jabinta du'auji ko jiyaɓe makko ɓen torimo kon ɓuri jango. Jango haray mo ɓattiŋe o kammuɗo ñalorma teɗɗan himo lando en kombo mari bakkatu toro mi yaafomo, kombo mari ande toro mi ittanamo, kombo maapi mi ittanamo, kombo faala ɓiɗɗo mi okkoramo, kombo faala jawdi mi okkoramo, kombo faala gandal mi okkoramo, kombo faala laamu mi okkoramo. Musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah tawnu en ñalande arafa. Haajuji maɗin fow holluɗi Allah jango, bakkatuji maɗin fow weeɓitanɗi Allah jango ko kanko ɓuri e andude. Toroɗamo yo yaafoyoma, toroɗamo kadi yo okkore. Ko ɗawi wiyete ñalande arafa. Ñalande arafa si hewti hebbin insinagol astaghfirullah, Allah mi torikema yaafolan. Ko ɓuri moƴƴude e ko wowla jango kon fow ko wi'ugol la ilaha illallah, ala reweteɗo e gonga, nafa rewɗo, lorramo rewari siwona Allah. Du'a mu annabaɓe fof torino on e nde ñalande jangore. Yo ɗum woni gimol magol, yo ɗum woni jikirol magol. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hebbin ɗum jango musidɓo julɗo tedduɗo. Hajuji maɗin, andeji maɗin, probléme ji maɗin, tanaji maɗin, ɓittedeji maɗin, soholaji maɗin, faaleji ma, moƴƴereji aduna e lakara. Hebbin ɗiɗo waɗugol ngol jango si Allah tawnima jango. No tawa e ko ɓuri e moƴƴude ko wowlete kon kadi jango wi'ugol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ɓattor Allah jango dewal, jangugol Qur'an, insinagol e juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, jango ñallal ngal fop ko moƴƴi, kono tentini non si alan sara on salminama jango ñalande arafa ko adi nange ngen mutoyde. Musidɓe julɗo tedduɗo sa salmini alansara ma sa juuloyi a arti weƴƴitu tapihum ma ko joɗoɗa fewta rabbu samawati wal arti. O Allahjo ɓantuɗo ɗi kammoli o jugginali, o weƴƴituɗo ndi leydi o ñoƴƴinari, o taguɗo lam waɗi lam bani adama, tagi ɗum ɗa waɗi yimɓe, tagi ɗum ɗa waɗi jinna, tagi ɗum ɗa waɗi malaika, tagi ɗum ɗa waɗi kulle. O ɓurni en e ko ɓuri hewde tagefo ngon. Fewta oɗo wulla yeeso makko, fesa yeeso makko, toroɗamo yaafuye, toroɗamo ko faalaɗa e moƴƴereji aduna e lakara. Nde ñalande jango ko ñalande ɓurde mawnude e ñalaɗi ɗin fop ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on tagi ɗi ñalormaji ɗin. Ñalormaji ɗin ko ɗi sappo ka donkin ɗo. E nder sappo donkinji ɗin kadi ko jeenayi donkin
jeenayi donki ko nen ñande woni ñalande arafa. Ene musidɓe julɓe tedduɓe ko njelo tawano arafa hitande feƴƴude hikka pellete ɓe wodaka. Musidɓe julɓe tedduɓe mi anda a anda ko hombo e meɗen ene hara Allah tawnayi en arafa ko arata. Mi toriki Allah yo Allah tawnu en, so tawnari en yo yaafo en, yo Allah arsiko e wowgol walɗugol dewal e nde ñalade jango. Haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yawɓe hajjuɓen yo Allah hon jaɓanɓe yo ɓe artu ka hajju maɓɓe hara ɓe laaɓiri e bakkatu wano ɓe ñande ɓe jibina. Mi toriki Allah ɓe yahari ɓen fokkitunoɓen yo Allah windanɓe baraji hajjuɗo sabu anniye maɓɓe moƴƴo on. Mi toriki Allah ɓe fokkitari ɓen yo Allah lerɗin fewtina ɓerɗe maɓɓe ɗen fino ɓe yara hajju. Siko jawdi ndin manki yo Allah addu, siko kaydiji ɗin manki yo Allah hon addu, si tawi ko ɓerɗe ɗen woni fewtarton yo yiilu ɓerɗe ɗen ko fewtina fi ɓe tottira ya ɗum ɗo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah okku e moƴƴere makko nden, yo Allah okku e moƴƴere makko nden, yo Allah okku e moƴƴere makko nden. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.